радиолокационной информации со всех малогабаритных. Amaradiyo mato yo gutahura ibintu hifashishwa radari yamaze gutahurwa. Yashyizwe mu myanya y'akazi kandi yatangiye gukora inshingano zayo za gisirikare. Приступили к выполнению боевых задач. Intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yinjiye mu kindi cyiciro gishya gihindura byinshi ku rugamba. Uburusiya bwakoresheje kimwe mu bikoresho by'intambara bikomeye kandi byangiza cyane bifite mu bubiko bwayo bw'intwaro. Iyi ntwaro ishobora gutwara umutwe wa kirimbuzi ushobora kwangiza bikomeye kandi ahantu hanini. Moscow ivuga ko icyo gitero cyari igisubizo ku gitero Ukraine yagabye ku ishuri riherereye mu mujyi wa Strombersk ugenzurwa n'Uburusiya kugeza ubu. Muri iki gihe gikomeye Ubwongereza n'Ubufaransa byanze umugambi wa NATO wo kongera inkunga ku gisirikare gihabwa Ukraine. Iki kikaba ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Uburusiya bwo kugera kure mu bitero byabwo. Igitero cyabereye mu mujyi wa Strombersk ugenzurwa n'Uburusiya kugeza ubu. Ukraine ivuga ko mu ijoro ryo kuwa 4 Gicurasi Uburusiya bwagabye nibura ibisasu bya misile 38 ibyo mu bwoko bwa cruised missile mu gitero cyamaze amasaha menshi. Iki gitero kikaba igitero gikomeye cyane mu byabaye umwaka ushize. Abasesenguzi bavuga ko uburyo ibisasu bigenda bugora cyane uburyo bwo kubihagarika mu kirere, cyane cyane kubera bimwe muri byo bigenda ku muvuduko urenga kilometero 1000 mu isaha imwe gusa. Ibyo bigabanya cyane igihe abasirikare bafite cyo kwirwanaho no gukoresha uburyo bwo kubirasa mbere yuko bigera ku ntego zabyo. Uburusiya bivuga ko ibyo bisasu biri mu bikoresho bya misile byoherejwe mu duce turi kugenzurwa na Ukraine. Raporo zitandukanye zigaragaza ko iyo gahunda y'ibitero yarateguwe kuva kera hagamijwe kwibasira ibikorwa remezo bya Ukraine ikoresha hafi y'imirongo y'urugamba. Vice Perezida w'akanama k'umutekano k'Uburusiya yavuze ko ingabo z'Uburusiya zizakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ziburizemo ibitero bishobora guterwa n'abashyigikiye Ukraine. Ubutegetsi bw'Uburusiya buvuga ko ibiganiro byinshi biri gukorerwa mu muhezo hagati y'impande zitandukanye ku buryo ibikorwa bya gisirikare bishobora kongerwa mu minsi iri imbere. Hagati aho ibihugu bifasha Ukraine bikomeje guhangayikishwa n'uko intambara iri kurushaho kuba ndende, ihenze kandi ikoresha ikoranabuhanga rikomeye kurushaho. Ukraine nayo ikaba ifite impungenge y'uko ibintu bikomeza gukomera ku rugamba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Icyakora ibintu byose byerekana ko intambara yo muri Ukraine iri kurushaho kubigoye, ihenze kandi ntawe uzi igihe bizarangirira bya nyabyo. Ikoranabuhanga rigezweho riri gukoreshwa ku mpande zombi ririmo guhindura uburyo intambara irwanwamo muri iki gihe. Kwanza mbere yo gukomeza tubanze tubaye ikaze turebera hamwe uko ibintu bihagaze kugeza ubu ku ntambara imaze imyaka iri guhuza Uburusiya na Ukraine. Aho impande zombi zikomeje guhatanira kugira intwaro zikomeye kandi zigezweho, kikaba igisobanuro n'ishusho y'ahazaza h'iyi ntambara. Njye nk'ibisanzwe amazina yanjye Ndimaniragaba Alphonse, akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa Correction ahazwi cyane nko kwa Mama Nema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye costume nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite decoration ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bikabira ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko Kigali. Nuhagera ubaze ko Manema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0785 cyangwa se ugahamagara kuri 078397 muri Berwa Correction. Umukiriya ni umwami. Ingabo z'Uburusiya zavuze ko zongeye gutenda intambwe ikomeye ku rugamba mu burasirazuba bwa Ukraine, aho Moscow yatangaje ko yafasha kandi gace ka Novopravskove. Mu gihe igitutu gikomeje kwiyongera ku mirongo myinshi y'urugamba muri Ukraine, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko umutwe w'ingabo nka Battle Group East wakomeje gusunika imbere ibirindiro bya Ukraine mu masaha 28 ashize mbere yo gufata ku gace burundu. Moscow ivuga ko ingabo za Ukraine zatakaje abasirikare bagera ku 1135 mu mirwano yabereye ku mirongo yose y'urugamba mu gihe cy'umunsi umwe gusa, ndetse ko yatakaje imodoka z'intambara, imbunda za artillery, ibikoresho by'ikoranabuhanga byo guhagarika itumanaho, electronic warfare system n'ibikoresho by'ingenzi byo gutwara ibikoresho byo ku rugamba.
Amatangazo y'igisirikare cy'Uburusiya agaragaza ko urugamba rukomeje kukaza umurego cyane cyane mu duce twa Donetsk, Dnipropetrovsk, aho ingabo z'Uburusiya ziri kugerageza kwagura ibice byafashe no kurasa ibikorwa remezo bya gisirikare bya Ukraine hamwe n'imitwe y'ingabo yoherezwa nk'ubutasi muri ibyo bice bitandukanye biri kuraswaho n'Uburusiya kugeza ubu. Ibitero by'Uburusiya byageze kure mu mirongo y'imbere ku rugamba. Moscow yavuze ko indege z'intambara, drone, misile n'imbunda za artillery byarashe ibibuga by'indege bya gisirikare muri Ukraine, ububiko bw'amasasu, ibigega bya esansi, inganda zikora drone bots, ndetse icyarimwe n'ahantu hari hacumbitse abasirikare ba Ukraine n'abarwanyi b'abanyamahanga mu bice bigera ku 142 bitandukanye mbere muri Ukraine. Ubwirinzi bwo mu kirere nabwo bwangijwe cyane. Uburusiya buvuga ko bwarashe drone za Ukraine zigera kuri 417 hamwe na roketi 17 zo mu bwoko bwa HIMARS mu masaha 24 gusa. Ibintu bigaragaza ko intambara ya drone iri gufata undi mwanya munini muri iyi ntambara. Moscow ikomeje gushyira igitutu gikomeye ku murongo myinshi y'urugamba cyarimwe, ihuza ibitero byo ku butaka n'ibitero byimbitse byibasira ibikorwa remezo, ubwikorezi ndetse icyarimwe n'inganda za gisirikare muri Ukraine. Mu gihe intambara drone, kurasa kwa artillery, misile n'imirwano yo ku butaka byose bikomeje gukaza umurego icyarimwe, urugamba kugeza ubu ruragenda rwaguka cyane, ari nako rushaho kwangiza byinshi no kugora impande zombi kuruhagarika cyangwa kurugenzura. Kwa gatanu mu cyumweru gishize, Uburusiya bwatangaje ko bwagabye icyo bwise igitero gikomeye cyo kwihorera, aho bwakoresheje misile za balistike zo mu bwoko bwa Hypersonic mu bitero byibasiriye ibigo bikuru bya gisirikare bya Ukraine, ibibuga by'indege n'ibikorwa remezo by'inganda za gisirikare muri Ukraine. Ibi byose bikaba byarabaye nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya. Moscow yavuze ko ibyo biri gusubiza ku cyo bise igitero cy'iterabwoba cyagabwe na drone za Ukraine ku butaka bw'Uburusiya. Kremlin yavuze ko yakoresheje misile za balistike za Hypersonic, misile za Iskander zirasukwa n'indege, misile za Hypersonic cruise, misile za cruise zo mu bwoko bwa Solitanic ndetse icyarimwe na misile za cruise zirasirwa ku butaka zo mu bwoko bwa Kyve. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje ko intego zose zari zigambiriwe zarashwe neza kandi ko umugambi w'igitero wose wagezweho burundu. Gusa kuri Ukraine, ijoro ryabaye amasaha y'akaga, siren, inkongi y'umuriro n'isenyuka rikomeye nibyo byaranze ibice byinshi muri Ukraine. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zatangaje ko Uburusiya bwarashe misile 90 hamwe na drone hafi 600 mu bitero byamaze amasaha menshi. Akaba ari nacyo gitero gikomeye cyabaye kuvuga ukwezi kwatangira. Abanyamakuru bari Kyve bavuze ko bumvise ibiturika bikomeye mu mujyi rwagati mu masaha ya saa 7 z'ijoro na saa 11 za mu gitondo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kuva kuri 24 ukwezi kwa gatanu kwamaze gupfa abantu benshi, abagera ku 100 bakomeretse muri ibyo bitero byose byabereye hirya no hino mu gihugu. Kyve honyine abantu barenga 80 bakomerekeye muri ibyo bitero, hakabamo abana batatu, umwe muri bo waje gupfa nyuma. Muri rusange, iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iragenda yinjira ku rwego rushya ruteje impungenge isi yose. Ikoranabuhanga rya gisirikare, misile za Hypersonic, drone n'ibitero byo mu kirere biri guhindura uburyo intambara zigezweho ziri kurwanwa. Uburusiya bukomeje kongera igitutu ku rugamba binyuze mu bitero bikomeye no kwagura ibice bugenzura, mu gihe Ukraine nayo ikomeje kugerageza kwirwanaho n'ubwo igihombo gikomeje kwiyongera. Ikigaragara nuko urugamba rutakiri gusa ikibazo cyo kurwanira ku butaka, ahubwo ryabaye irushanwa ry'ubushobozi bwa gisirikare, ikoranabuhanga icyarimwe n'inkunga z'amahanga. Uko misile, drone n'intwaro ziremereye bikomeza gukoreshwa muri iyi ntambara ku bwinshi, ni nako abaturage basanzwe bakomeza guhura n'ingaruka zikomeye ziri mu rupfu, gukomereka, gusenyuka kw'ibikorwa remezo ndetse n'ubukungu bugenda burushaho guhungabana. Mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwibaza uburyo bwo gushyigikira Ukraine, na Moscow ikomeje kwerekana ko yiteguye gukomeza urugamba mu gihe kirekire. Benshi mu basesenguzi bavuga ko intambara ishobora gukomeza kuba ndende kandi igahindura byinshi ku mutekano w'isi mu myaka iri imbere. Ikoranabuhanga rigezweho riri ku rugamba riri gutanga ishusho nshya y'intambara y'ahazaza, aho drone, misile zihuta cyane n'ubwirinzi bwo mu kirere bizaba bifite uruhare rukomeye kurusha uko byari bisanzwe kugeza ubu. None iyi ntambara ubona iri kwerekeza, ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, ni ukuri amarembo aruguruye. Njye nk'ibisanzwe amazina yanjye ndi Maniragaba Alphonse, akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetsujije bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe
na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.